Hello, I giving the boy na may rakpam. Nahanam pumas li sorgi wapau tana bagi the mag lakpiba asigi the magatagatari. Agi prathnadi, nahak na takder ba wapau asigi mapal na, isorbu hina nungsiba, amasung mahaki mi aduga mahaki singlupu hina nungsiba sini. The hagna nahaki na from the nolukchaning badudi, nahana takder ba wapau asina. Nahana nahaki singlupta pipam thokpa nahaki commitment, amasung nahaki singlupi luching bisingi makapon pam thokpa adugi mahuti silhandigan. Adu wapau asigi mapal na. Nagising lupa hina nungsiba, nagising lupa luching busing hina nungsiba, adu kwai maru oina, isori matik mangalig na maghingba punsi da chakot pa adu, eki prathanani. Ibang umaki wapau, taminas. Matthew chapter 5, verse 5. Mati pandun mga pada mga. Kung tapas nga di Yaiphabani, maram di makoy na malay masih hangzagani. Kung tapas nga di Yaiphabani, maram di malay masih makoy na hangzagani. Prathana daw si Isurag matingis. Eko binung sibibe kogi pamasung isor. Naki na pam the mating is never get a market luxury. Prabhu. Nanai a haki mangda adugan haki na chawai prabhu a kogi mangda. Miwe bagi losing namusung miwe bagi pangal na ngam loidoba achoba thodang may kogi imang na tadangle. Naki wahaya sibu naki aning bagi matungina achumba da kangzanaba. Parmesan tawasing naki akan matabak subi ba kita magta nizeri. Naki wahaya si khang na ba musung gyan ta na ba kok tagi da thamoy tagi khut yona na ba kita magta naki akan matabak ko subi. Chai lising ani khar hen bagi mamang na Christ Jesus na mahak ki sebok sing da musung mahak tung ilibasing aduda Chingthakta Yaiphabasing amasung harabusing gi tangkak si Tambiba matamda maru ina mati pada mangagi pada manga si Tambiba matamda Krista nahaki thamoy da laibagalo na nahaki aningba adu ngasigi numita nahaki wahaya sigi mapalna thawai sang gi thabak subibagi mapalna aikhoi khudimang pu gyan tahan bi amasung khangan bi pro nahaki wahaya sin aikhoi ason ba utpi aikhoi pap utpi adu Krista nahaki na mayek sing han bi aikhoi nahak po aikhoi mayek sing utpi Maraming nakakakita na kayo mating pangbibang Ato kay pastor ay koy da pap kangzaba, asonba, uzaba, kuding magsing ato day pungning hong na bagi apamba masung panggal da kayo pinabiyo. Naki wise na kayo semdok piyo, sadok piyo, naki aning ba do'y matungin na Kristigi saktam da ipa nahak na kayo ontok piyo. Ay koy na oidra ba do oihan biyo. Ay koy na kangdra ba do kanghan biyo. Ato naki matik mga kita magda kayo semdok piyo. Kung masing sige mapal na nahagin na huwang suno, ay kuhin na niyam suno, ay hagin na niyam suno. Yesu Kristo yung ganizir ba niya. Amen. Tado bisil na using, akan mana ason babutuhad pagitay bang pala sida, Kristo nam haki ning tau laybag tadi, ason basing na kwadi pangan ba oihal. Ay kung nasi hingliba tayo bang pala masing na samas asida chan na riba, niyo masya sini, survival of the fittest. Pangan ba doon hingba? Now, survival of the fittest, dugi fittest do ka ano hain hype or batagadi, panggal kan ba, thauna, layba, maring sel khaba, aduga, lamba layta ba, taugi hai ba ngamba, aduga missing doon. That's how the world works. Adu man na tayong pala sa pasa, adu Kristo gining thauli ba kasi it is not survival of the fittest, it is survival of the least. Kwai dagi ton ba, aduna hing ba pang. Ay ko na nomaizing nga sige ahum sure, nomaizing ahum dagi
Jesu Christ na Chingthakta Tambiba maru na Yaiphabasing amasung haraubasing asigi jagas la kuna nomajing khuding edum nainaraga lakpa matamda Jesu Christ na Yaiphabasing haina kauriba khudingmak sing amasung Yaiphaba haina kauriba sangu ase salup ase yengba matamda taibang pamana karam haina Yaiphabasing adu Yaiphabasing kaubun haina habidu adu ki matikene adu hairibadu thawai tonbasing adu matang so khoi uminakre adu mamangi nomajing teng thana oiribasing haiba thawai tonba amasung teng thana oiba khudingmak sing du Christ na Yaiphabasing haina kawai taibang pamana te adu ngasai rimida akhona pamine kraba verse 5 adu da sukariya Yaiphabasing hana kauribase pukning tappasing English ade meekness meek blessed are those who are meek pukning tappasing na hairiba asi akhona khangmina gadobo dudi kain haba target amuk hana reminder ona ngasi nauna yawba marusing amusung isil langsung siyaw manam ihan hamad harbis Chingthakta Tambiba se isor non believer amada believer or ngaba Tambiba natte Jesu Christ karam haina Christian oigina te asida Jesu Christ Tambiri se asida Jesu Christ Tambiri se Christian oiraba maramna Christian ningthogi makhada hinglaba maki manai oiraba maramna Christ gi ningthau leibak aduda maki manai amona karmaina hingani adune asi tawbo oiba target Christian oigani natte oiba ngamo si tawbo ngamoi Harbi the Mamai no Majing the Su, how Kroba no Majing others who are Nasidim to say, Amukana Matang Chana Hansen Hurricane. From the Jesu Christ Mahomes set to river standard as say, Mahapu can be Mapumusung Prabhu and Tazriba, Christian Ningtogi, Makada Hingriba, Christian Ningtogi, Minai or Driba, Christian Ningtole, Bakachang Driba Kana, Amatana, Hingamapusinate, Adukana Matigi, Pandu Amadagina, Pada Mangaya, Pasawa, the Kona Yanki, Adu, I couldn't Bapa Mina Bagumna. Harbi to say. Ari buwalan da bagi matamda wasakraba ningthau adu lae ningthau du lag mag ningthau lebak tabang pana semgot pa haure verse chapter 4 mag ningthau lebak ki mising kauba haure mag sebok sing khando e aduga haiba adugi matung ne mag ki ningthau lebak te karam haini hingani haibagi rules sing niyam sing niti niyam khuimak ne tambiba hobuna adugi jaga da ne khoi hosik leis a kingdom lifestyle ningthau lebak ki punsi mahing Ningthau leibak ta changnana banate amukhana ningthau leibak ta leiraba maran ning hairiba khudimok se Jesu Christ na mahak bu thazare ningthau Christ gi makhad leide hain haikraba maki manai sing adudagi Jesu Christ na oina na bagi damak tauna na bagi damak tamsung oipham thokpa mona tambiba ngaktene doke khona khang Jesu Christ na mahama sa harba khudimok sing ase Tebang panbag missing a yang neriba musung unariba musung kanariba maong, Tebang panbag ning toasing of Tebang panbag angam atosing of Tebang panbagi oiba corporate organization kuting maxing aduga samasna aduga zati amana karam hai makogi zati adubu ohening bagi aduga zati aduga missing dubu kramana ohening bagi makogi samas adubu kramana ohening bagi aduga makogi angam atosing adubu karam mong thaning bagi hai kuting maxing aduga ayuk nung dang kenaba gumna kene chap mana adu contradiction adu ngasi asigi Yaiphabasing hana kauriba asida su uba phangani pukning tappasing adu Yaiphabani blessed are the meek maramdi makhoina male masai phangjagani for theirs yung asida contradiction adu yengja asigi Yaiphabasing asigi maong adu now asi yoruna Amaga I couldn't ning but the Matau Taka was a Christian punsi or batargli. There's a Christian said Tambiba Kudimuxing say, Nangamsung a puns the glonum upam to him. Amalaraga Amalata Nete, loin among lepam to it. When Harba Kudim Muxing is a Makatan Yang Minrakani is already Tabaki Mapana, Tazaba Kudimuxing the Pinebikraba, Kudol Naktani. Toza Naktani. Komla Amagi Masung that is Christian as the Tambiri. Now I couldn't no margin couldn't Gunnam Lokalaga, I couldn't do Nainabasida or Gundu Tongan a labor Gunnamo or a Karangano. Christian Amada, Tazaba Amada, Christening Togi, Makad Lakraba, Manai Amada Yaguduba, Uguduba Gun Aduni. Gun sing nete, Gun Aduni. Komla Walkan can be same Giwakal can be. Masung neither. Chapman. You take it or you don't take it. You have it or you don't have it. I don't know, contradiction the yangs.
Yan ham taibang pan ba si karmana contradiction na buhan ham karmana khet na buhan ham asade Jesus Christ na ja pukning tapasing adu yaiphabahan ko adu bu taibang pan ba de adu na te taibang pan ba de ason ba missing se adu ga taptha ba missing se aphaban ne hana kesu khana de yaiphaban hana kesu kauna de kana bu yaiphabasing ko pangan basing adu na modern psychology kari ha express yourself Nasagi ori but trust yourself. Nasana tabu tazo, nasagi tamoy bu tazo, nasagi or bu kudimak in the believe in yourself, self-confidence, self-empowerment. Right? Adu nga kan chat na bu kudimak sing se karamba missing do khwaidagi hena chawe tawge ngam missing. Pangan ba sing. Mi theng na ngam ba missing. Aduga kari hagi personality da Yamna strong of personality or amazing. Aduga changi from the Teneraga the labor amazing. Adugi me sanguma hupag me sanguma chingmang amazing. Paisa pai amazing, pangal labor missing, manpower, money power, political power labor, couldn't maxing ado, Karino? Yaiphabasing. Jingana ko pa yum singi marakta matol ani or ahum wang na sab imung manung adu mayam na khwai gi ningthi se pa yaiphaba imung ni phamdong kaidong ba mi sing ma ko kanda amatan ma ko de khana ba honing de yaiphabasing right aton ba sing de kari oi sondam nandam ma sing de kari oi ne oi masagi wa ho phajana ngang da ba mi sing ngang mangam da mi sing kari oi pang da ba mi sing mi where da ba mi sing ne adu ga kri me unit Hanabia minute. Now that is a contradiction. Jesus Christ na makin ning tholai bak asidadi thawai ton sorry pukning tapasing adu yaiphabasing kauba matam da taibang pal asinadi hairiba pukning tapagi gun adu mi oroi doba ason ba aduga mapung bhadaba amang Mithana. Now, high with Jesus and Tambiba, a Tabang Pan, but Katan Kena over target, Kashukability, Adu sadly. Singlup Singda, Aduga Christian Hanako, missing Asigi Marcus, Jesus Christ and Muhammad Tambiri Basig, Kenava Yamle, Karikali Christian churches, I am basing I could send Punson boy but I could send Yam cut boy but target, I could Pasamam labor but I could be building a soul labor over target, I could get the security, a Sugam labor over target, missing is or Kang de missing as in I could the one of them, that one I have the traitor, I don't color, I could walk on it. Seriously. Others Jesus Christ and Tambiri. Karikale organizational structure yamna chauba, paisa yamna labor, aduga church ladiba mapam dugi state dugi nation dugi awang missing yamna kangna aduga aduna 45 toroga labor oiba targadi aikoi mangaire kangba aikoi mangaire kanba aikoi mangaire asita wangam aduna wakan khalis even that. No, that is not completely opposite. Jesus Christ na Muhammad Tambiri ba asiga aduki matik on talk na ba aduga on thang na ba man manaba na Jesus Christ na kaya pukning tapasing adu yaipha ne ason ba sing atu ni Muhammad da hari ba se taibang pala se da laikra ba sinum khudi mak sing loina mak punsil lak pa oi ba target ai khoi mangai re haina muk hana khan ba oi ba target se na sing adu oi thok pa man ti adu oi ba su yaroi. No, it is not. Why it is so? Church ma'am sing ma'am punjla kana pangan kan boy batargadi kalle haina haina lairiba adu ai khoi ni tonung tonung tobongam ni haina khalli bu akal khuding mag sing ase oi thoi han haibagi maram adu Jesus Christ Tambiba da Tambiba sig manande haibagi maram verse 3 da giyango. Now Chingthakta Tambiba se Yaiphabasing asige gun ase yengak matamda amma natraga amma nantopu sunya yaroi. Karam hana tambi verse 3 da thawai ton basing adu yab kari duna thawai tole se isorgi mangda migi lairaba pap na maram orakan isorgi mangda kari amma ta tawba ngamdaba aikogi helpless state aikogi tawba ngamdaba aikogi lairaba aikogi pangalgi asonba aikogi lanthumgi awatpa aikogi loksinggi aromba khudingmak sing adu loinama urakan ne thawai tole se adu thawai ton basing adu amu kadawe tengthai kari damakta laikraba pap sing amasung Kanagi pap, Isagi pap, I koi pap, I koi punsa the labor, Isorbu pen handaba, Adug Isorgi labness and topagi pap, Aduga Isorgi nungsiba, Samam nabagi pap, Aduga Napalgi, Kalakpagi, South Hokpagi, Minambagi, Kudimax, I koi nung, Nang's going to come when I say. Nang's going to come.
Yesu Christ ki tung ilaba Christian man haina hai boy bata ai pap to de mini ai khwali sem mini ai ken to de haina hai oi bata ga di na ki thamoi de mu kininga oi ba thamoi ni su de ran de du chin thi bani adu ko du teng tha da ba punsi ni aduna thawai ton ba sing aduna teng thai da teng tha na oi ri ba sing aduna di oi pham tho e pukning tap ba sing over asigi logical connections mari tate mari amata tate thawai ton dana teng tha da ba yaroi teng tha da oi ba ta ge ton ba su yaroi aduga haiba khudimak sing se aikhoi na Jesu Christ bu kan bi ma pu musung prabhu oina thajabagi punsi adu asidagi hogodone our lives as Christians begins from verse 3 verse 3 ge 4 ge nangi punsi de chumda oi ba ta nang musung ai punsi de verse 3 ge 4 ge chumda oi ba ta 5 sungoi oi thoi adu Christian oi ba ta ge verse 3 chum bam thoi verse 4 chum thoi adu verse 5 su chum bam thoi maram de karigumba nahak isor gi mang na thawai ton driba mi am oi ba ta ge nahak Christian natte nahak ngasi phauba nahak ki pap ki matang da adu ga nahak ki ason ma sing gi matang isor gi mang le ba nang gi mapung pha da ba khuding mak sing adu da teng tha driba mi am nahak oi ba ta ge ngasi phawa Christian orak pasin na ki ason ma kai no na ki pab du kai no na nga struggle toriba pab du kai no adu phawa wakhal machet am ba ta kana kari mat leite ba gumna mayam na chatnari mayam na saknari mayam na leinari mayam na phamnari mayam na thaganari mayam na khuthanani pangthan thangat pa adu gi khudim mayam na chanari mayam na thaknari adu wakhal du Christian oi ba kana khoi marak ya oi ba ta ge di thawai du su ton da ba adu ga teng su teng tha da ba khoi marak ya oi ba ta ge di maru na punum sibagi mam AC heaven I really doubt your Christianity mam ni than sabagi punsi se thawai ton badagi hawe aduga teng thabana mark tawe aduga pukning tappa sing oi mam ni ai na haikra adu mana thawai ton ba kanam teng thawa aduga teng thada ba kana amatna pukning tappa oi mam di kari dana khona thawai toli do ai se kayam wang mo na te ai se kayam matik cha da no ai se kayam mateng darkar le bido ai se kayam lair bano isor gi mamang da ai se kayam pangan son mo Christ gi aning bodu gi matung ni hingna ba khona no gi demak adu kai teng thai prabhu nang ai gi dem asuki matik chaw ran khum pine be nang ai bu kan bi adu hauji phau wa ai gi nung da ai ngon lai ba lem hori ba pap ki mamu as mar mar ai nang gi na pham da pap tawi ai gi ason masing le ai bu asigi hakchang as kan bi ba na pu pelan ba punsi du da ai bu hingan bi ba adu ne true view of true self in the light of the Bible. Tebang pan bagi mi sing na know yourself and have matam higher say karino embrace yourself and have matam da oh nang geson mo labra we find that is just embrace it. No, Bible doesn't call us to embrace our sin. It calls us to repent. Embrace and recognize that yes, you are a sinner and you have sinned, and take that to the cross. Repent. Over the thousand announcing. I'll have a thing type of sing, I'll put the passing way. Dr. Martin Lloyd Jones na hari ba sida man magi ibal larik amada chapter 5 ki Beatitudes sa Europe matam na mahak point out to ba yan phajaba amakagle adu ai na khoi na manga thamge thawai ton ma singam sung teng thana ba haina hari ba sing sa ekoi Christian amon ekoi isana tawjga do ba thabang ni adu chapter 5 sa Europe matam de isana tawga do ba thabak khak na tres de it becomes horizontal. I know on the missing the I don't know Martin Lloyd Jones it is not only a contradiction with the world, but it become more difficult for us Christians to live this. Now, I don't want to lose hand high, but I see hingbo or talk the hand high, hingbody or toy. Andubu kaino haina haiba oiba tare Christagi thauza isor gi thawai samgi thabak magi minung sig mathau tabado aduki matik hena changba jaga oiba gi maram
I'm the can hype over target. Oh, I the pops in the mini, I the ascoma mini, I the Isorman Christianity. Isan is hanging with the conservative curse. Can believe we can do that, right? We can cry in our own sin. I couldn't pop the crabba, I couldn't the pop do the couple. It's easy in one sense. I would chap man of a papa do atopitl in on I won't hype over target. Get away, go. Do we cry over it? Most of the time we don't. I am at them they wake up there. I am at them they get away. We become so defensive. Adu asi goodness in the kaya pukning Yaiphabasing adu Yaiphabasing. You see? Kaya no adu obita asigi goodness in Yaiphabasing goodness in I could demand to represent yan han badadi. Isorgi mang ekhoi oiba punsi du mayek sengna khangbaga loinana ai akoi bada laiba thasbe sil inau singa hingminaba gi punsi anduda pukning tapna hingnaba adu demand aduna karino what is the demand then yes relationship with God adu self abasement isorgi mangda ai matik chadaba ai asonba ai galan thengnari ba pa ai manungda lariba pa khudingmak sing adu isorgi mangna puthokchaba gilona jamsam na haiba oiba taragadi ai mangai re phabanate thada be ichil now single loina ba matam da prathna khara tore bible khara tore the theology khara khange haina mayam dagi khara wang na khara phana khanba adugi maung na thada be ichil announcing I see this is here's one paradox about Christianity the more we walk with Christ, we know how sinful we are. And we know how gracious He is. That is the paradox of Christian life. Theology khangba helaga ngak thangar kadawunate. Theology khangba helaga ngak henan haitha kadawune. Theology khangba helaga ton wang kadawunate. Theology khangba helaga ton hantha kadawune nemtha kadawune. Theology khangba helaga aingondagi meeting chien ga dawna te theology khangba helaga aingond meeting ina changchal ga dawna adune Jesus Christ ga satan ga khena bachetune satan theology am khang mangon mi am chile that is how we ought not to be Christian am ori bu punche look at Christ mamu isor ma sa khangba mamu theology khangba ka kana lai magi mutung inda ba kana lai you see it aduna kaino hai badaragadi aikoi na Christabu khangba helingai mate aikoi gi asonba aikoi gi pap aduga aikoi gi amotpa magi thauja na khangba helini aduga here's the thing adugi mapana Christa manba helini aduna higher basi ekon hojibo yengmine krab adu higher Jesus Christ na maki ning thole ba Christian ning kono maki ning thole ba maki mana ogedo mak macha sing amasung manai sing punsi da ugodo badu taibang pan baga amasung thamoi kaini ha mong singlup sing da leiba tongan ba understanding adu khena badu akhoi yengkre adu asigi goodness na ekodi demand to badu khoina uba phangkre ishor gi mangda akhoi gi ason ba sing adu khangjaba galona akhoi isa asi pukning tapna hingba aduga haiba pukning tappa haina haiba wahai asigi artha asida thajabe singi markdasu aduki mate thajabe singi markde phaw aduki mate chamna basingle aduna haiba pukning tappa se karino Jesus Christ na pukning tappa sing adu Yaiphabane han haiba matamde pukning tappa haiba se karino haiba hoi yengdringa pukning tappa se karin nattabano adu yana yengs what is not meekness yan hambadi meekness is not religiosity noluk pai je dharma gi thabak thoram sing tabu sing the noluk panate ai church kari ai bible pari ai prathna tauri ai Christian lar apasing tauri normalizing numita so ai nganna chatli thengna halli ai mayam da cha yeli ai kon phengi ai pastor ga aphaba mari thamina aphaba nga kini khuding mak singa adu but that in itself is not necessarily meekness ramna du kara de khuna bu phang luk pan tara mathoi pad kuntra tre de kini yang khai mari Jesus Christ na Pharisee singa du bu thina chai ba ho yaune
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯐꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯙꯔꯃ ꯁꯤꯟꯕ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯣ? ꯐꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯌꯣꯝꯗ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯪꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯃꯣꯏꯃꯨꯛ ꯅꯣꯂꯛꯄ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯒꯗꯣꯏꯅꯣ? ꯆꯔꯥꯏꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯤ ꯃꯣꯏ. ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯊꯅꯥ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯤ ꯃꯣꯏ. ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯐꯤꯖꯣꯜꯁꯤꯡ ꯁꯦꯠꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯤ. ꯃꯊꯃꯣꯏ ꯀꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯁꯦꯒꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯤ ꯃꯣꯏ. So filled with religiosity, but no meekness. 예수 그리스도는 그래. 너희들 you are like concealed tomb. 미네 강나다바 몽팜, 우드바 몽팜. 그러니까 아주 예수 그리스도는 하이도 미네 우나다바 말하면 아두기 몽팜도 짱우고 올바 다가디 아두 마카 다가 미드름 시니. Religiosity is not meekness. 아니수버들이. Now, 아시바오디면 fine. 아니수버시다기 카르카르 루바 호래. How do we define meekness? 아코는 뿌능 따빠 미싱제 까나네 하나 코는 define tawna 하나. 아니수버들이. Meekness is not being a yes man. 그냥 그대로 낭나 뭐 하디 야르다. 아서 아이디 그런데 강제바 하이즈바나테 마얌나 하비도 이듬 야래. 좀 자치 예때 자치 오이 자치 망서 밤모지 밤자기 lep자기. No. That is not meekness. That is not biblical and evangelical meekness. 예수 그리스도 하면서 tambiba Bible 기 마tung 인바 pungning taposo adunate. 아두가 ahoy nedum hoy yes men je hoy gi da hai chat permission hoy hai chat permission karma mission hai batar iya ayam ba makoi khuding mak sing se they are men who do not have any firm standing. Karino khangjadaba kaino in thadu je karai dane thadu karai dane lepe je karino ai lepe je kamai amata khangjadaba Pawang nungsino humma puba missing. Adu missing no kare. Oh mamon do dum yarakani madi am phabani. Natra. Koi haje. Mamon do budum har dum yarakani. Adu ngasi bo madi hon mai am ta haide madi hoi ngadani haje. Mateng pamugis dum hoi dum harakani. Poram thamugis dum hoi dum harakani. Now we are confused with this yes men and meek men. Yes men are not always meek men. अदुगा अमुगना असिदगी हेन निंगथीजब करिया मत लेदे अदुना मार्टिन लॉयड जोन्स गे आइना सि वायर गा हाबसे meekness is not niceness yam phaba miok miyan cha yam na phaba aidi khoina mi phaba haide lore meekness is not niceness other Martin Lloyd Jones habu kana han habu over targeti dog are nicer than men huini hena phai mi degi dog are being nice, very loyal, right? That is not meekness. Very sure. Kari natta bunu hai bata gadi yet never palm the khuding mak sing at the shoe pulling tapa me sing ne haina hai yade. Yenab innocent kanna chain never have nothing. Adu sure why gi matanga. Taza punji hingba gi matanga. Hai with the khudingi. Isori wan haiba sini haina haiba matam o karmaina no haina haiba gi mota asi har oba dagadi ma'am ai napal do mi wana mal o pare habi tak now khuding mak sing adu toriba yes men dusu adagi di nice men dusu adu kena baga pam da khana janing da ba ekta kari haina sanbo wander matam se de yam gyan tana se isori gi macha ngak ni adugi mi sing adu ultimately wari sing chanarak pa matam da adu isori matang da nenrak matam da mogi thamung do chilag le do kaino. It is not necessarily meekness. Pungning tapagi muguna matnate. See the talker the yare, see the land talker the yare, see mean, see one ubiradi, parina, adumana, see obetargadi. I know, see the Maria Saluni, the Monum Kumakani, Kumdokum, away kum to regulate more pudicano, what how, see? They are not actually agreeing to do what they're doing. They are just running away from being responsible. That is not a meekness. Pungning tapanate. Weakness is not meekness. Kariba tayo pang urise. Aton ba sing sidi pang daba mi sing ni. Puning tapa sing sidi pang daba mi sing ni masagi ba wahaya mata haja ba ngam daba sida mi ka maina ka maina lep puno masagi ba wala karim ta tawjaba ngam daba mi na kar maina mi am sing no. Meekness is not weakness. You can still be meek yet with strong power.
Jesu Christa. Ishwar ne. Ningthau sing ningthau ne. Prabhu sing Prabhu ne. Sayana hai man kari hai. Hat liba yaw amukun mahapu ching. Ma ching. Harpham na. Nang Judy sing ningthau ra. Kari hai Jesu Christa. Pilata. Nang hai damong. He was meek and at the same time strong. He was meek and at the same time firm. And then first thing, I couldn't was Luke 11 gidusu. He is meek, yet he is strong. Ishorgi achumba aduda yetnaba taudana aduga kari hagini conflict of interest amat laitune ishorgi the makta achumba du gidamak Jesu Christan lep. Adu aran basing mayek saying hai. Adu betai karino God is meekness. Jesu Christ ang pamasadaya puning tapi bahaba si karina. Hara puning tapa si mi magi punsida yan ang badi. Hara basi mi magi punsida tawai asing bagi angak pa tabagni. Meekness is a supernatural disposition of the Holy Spirit upon a man. Ishorgi tawai asing bagi angak pa tabagni. Mi magi punsida. Jesu Christ bu kan bibima pumusung Prabhu na thajakrab khuding ma ki punsida Ishorgi thawasing ang patabang natural disposition nate aikhoi kana amata pungning tappo oina amata poklakte aikhoi napal tobusing ona poklak pangaktane aduga aikhoi isa bu okchana khanba aigi punsidi aina khangi aigi punsi kwai phawadu aina khangmane aigi punsini aigi rule my life my rule my way highway adu hinga ko ngaktane khoi I take a high because you must have a pangretti, she lays them. Other in my packer, the high in so that more than you shibaka from Bogim Pan, I guess he goes upon again like that. No, we are all born proud. Napal Galonena, Aduga, Aiki the Kanmag Bakal to Galona Polar Crab missing Akane. Other than still announcing Amukanzana, the Sugars and Mahamas the High, but Hawaii to one missing the Yaiphabasing or Yaiphabasing couldn't make sing. I say, Taza daba Amana Oibada or talked about Adu. Madam, the only non believer will not be able to be like this. They cannot be like this. Mamni papa musung Ireland the polok pana maram orakan the high but do the tawai mus pap the tawai the sea aduga sea ba adugi mapana isor bu yekne isor pot sing bu yekne manga adu na amam babu pame aduga isor bu nung sibagi mahuta nung kinu kudimak isor yatang tugai the ningai the basini papu sing thakpa gum thakli basing ni aduga ai mangai re aduga ai ngon the khenma karamat laite haibagi wakal dugu le basing ni isam sam na haibu oba targadi isor khangdriba mangliba tawai sing ase tawai da Tondabasing, Amasung Tondribasing, Alu Tawagi, Lyre Bakangri missing or Maran Makoi, Makoi Tawai the Maktank Taba missing or the Aduna Makoi Pungning Tapasing or a Marandi. This meekness to them seems like very powerless and meaningless. Tadabisil now sing I coing on the shore, Najisu Christa game upon Puning tapasing or and leave matam, the other corner come to listen. As he say, I coigi, bangalgi, mapala, nate. It is a supernatural disposition of the Holy Spirit. Oh, the Karmhanato. Nang musungin isor yada pa punsi nang musungin napal gi oiba punsi nang musungin isor gi mayag hing punsi do hingi matam da isor na maki nung sibad thawai sing bad na no pokpi
Udle Koida, I could have a career like that, I could appear, we cannot afford salvation, others would be, is organ Nungsiba, Adubu, Lazen Abugidamak, Oizinabugidamak, I couldn't have a career, I'm not like Tabule, Adu, I could a career, higher by Adugi Mapan, I coin Taugodo, what do I coin I couldn't a wangam but the net I could get the Murta, CB crab, Amazon Tabak, Kudding Mark, I could motor be crab, Christa, Magi Minungs, Yanzagado, when I had Darkar laiba amasung achumba amasung ningthiza bada apabuwa pagi mapalai khoi ule it just showed the spirit just showed our poverty in spirit ai koi ason badu ule adugi mapalai khoi kapchai prabhu hein to ngamba kari mata leite ai bu kan biu khazna thobu nupa aduna chagade phawbal da yankatana ishor pap chen ai bu nungsibi adugi wakhal duna nang amasung ai bu pubirak nang amasung ai bu kanbi khibadu Adugi pan I koi asi pap chen bo oirami pap adugi Jesu Kristana chai lising mang magi punsi hingba siba amasung hingatpa adubu khangba amasung thajabagi mapalna I koi gi thawai gi oiba lai bu khudimusung utpi ba khaktang natana Krista I khoina phangado lantum khudimusung utpi raga Krista thaja hanbagi mapalna Krista yaudhi kashnate haiba Krista yaudna khoi karim tobangam de khudimusung maiksan utpi bagi mapalna I khoi with thaja hanbi raga kanbi khrabagi mapalna ru na matana ge samatre ai gi punsi ai gi tobangam ba ai gi lantum ai gi loksing ai gi gyan ai gi mahai ai gi nupa ai gi nupi ai gi imung ai gi lam ai gi yum ai gi bank account ai gi purse ai khoi gi chengphu ai khoi gi chakhum adu ai khoi gi fridge adu lai khuding maxing hiram khuding maxing adu ai ya phaba khuding maxing adu na prabhu nahaki mamang da lakadu ashaw adu gi mamang da ai khwai da gi lai ba mani krista nahak natana ai kanam leite adu mai nang ai bu kan biraki set ishori thawai sing thawai to laga Tengta laga nemhalaga Hariba aduda I khoi bu thawai sing buduna pubirai adu magi akan mathabak subiba adugi mapalna I khoi da hariba pungning tapagi khudol asisu mahangna pina bire aduna hariba pungning tappa asi Christian ne hai kraba mi pum khuding makta nupa obe nupi obe ahal naha angang amata khai chahi kunor pa kunthar pa nipu orak pa manga orak pa ngarang katang Christian orak pa numitara ne katang Christian khuding mak sing da pungning tap pham thok e pungning tap pa sing soidan oi pham thoi pungning tap pa yaw gani maram here's the good news it is a gift of the Holy Spirit Galatians 5 verse 23 thawai gi mai ne do isorgi thawai le rabim pum khuding makta pungning tappa ansi lai pham thoi am thawai gi mai di kari pungning tappa thazda basing lai roi thazda basing lai boi thok adu pungning tappa kari amuhon mi magi punsi thawai seng bagi angak pa thabak ani sobe kari no sigi pungning tappa now meekness se pung ta pase nolukpa khaktang nate se arthas nolukpa dagi hene yam nolukpa yawe anemba punsi yawe aduga tappa yawe humility lowliness gentleness yan hamade haiba nolukpa anemba punsi amasung gentleness haiba khuding yan hamade isori mang amukhana Ishori mang lebe khoi lairaba ai khoi karisu oidaba madam me khoi khanjara me ai khoi mangai re khangba khoi mangai re hiwa I mean like we thought we were something adu Philippines chapter 2 hangdok se Philippians pandu anida maham adu da Jesu Christ gi pandam phol na pi now pungning tapagi matang de yengna ba gi da mak da pandam adu ki mate yam na me Moses de yeng boy ba tar David de yeng boy ba tar ga su Paul yang boy betar adu khuding mak sing adu gi I hen be I thoi I wang bodu di without any doubt samana amata laitana ai khogi mapu ai khogi Prabhu Jesu Christ adu ai khoina karam haina mahang tambirba pung da basing se yaiphabane han haiba matam da karam haina gyan ta gani magi punsi yang bagi mapalna mana tawga thabu u bagi mapalna adu mak adu pungning tapagi aseng ba definition pungning tapagi aseng ba saktam ne chapter 2 gi verse
1 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯟꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯤꯕ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗ ꯊꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯕꯗ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯋꯥꯏꯗꯁꯨ ꯐꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯟꯕꯤꯕ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯔꯛꯇ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯜꯂꯣ and verse 5 ꯈ꯭ꯔꯤꯁ ꯑꯁꯤꯁꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯅꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯂꯩꯁꯅꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯤꯕꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯅ ꯑꯋꯥꯄꯣꯠꯂꯨꯝ ꯄꯨꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯋꯥꯄꯣꯠꯂꯨꯝ ꯄꯨꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯆꯪꯖꯔꯛꯎ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯨꯝ ꯑꯔꯨꯝꯕꯗꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯡꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯌꯥꯡꯕꯁꯤ ꯅꯈꯣꯏꯗ ꯂꯧ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯅꯦꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯞꯄꯦ I am lowly and gentle. That is who Christ is. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯅꯦꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯞꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯜꯅ ꯐꯤꯂꯤꯄꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤꯡꯗ ꯖꯦꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯇꯞꯄ his lowliness and his gentleness ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯍꯥꯛꯅ lowliness and gentleness ꯑꯗꯨ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩ ꯄꯥꯄꯤ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩ ꯀꯟꯕꯤꯕꯗ ꯐꯪꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯣꯂꯨꯛꯄꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯅꯦꯝꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯍꯤꯡꯈꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯍꯤꯡꯉꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯤ ꯃꯥ ꯍꯧꯔꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯥ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ look at it verse 6 ꯃꯍꯥꯛꯇꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯂꯕꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕꯗꯨ ꯆꯦꯠꯅ ꯄꯥꯏꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯃꯤꯅꯥꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯛꯑꯣꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇꯕꯨ ꯁꯪꯗꯣꯛꯆꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯛꯑꯣꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇ ꯁꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯈꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ verse 9 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯕꯗ verse 8 ꯐꯥꯎꯕ we see Christ meekness ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯑꯅꯦꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯑꯇꯞꯄ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯃꯥꯗꯣ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯏꯁꯣꯔꯅꯦ ꯃꯥꯗꯣ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯃꯄꯨꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ Colossians chapter 1 ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯕ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯖꯣꯟ ꯄꯟꯗꯕ ꯑꯃ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯋꯥꯍꯩꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯋꯥꯍꯩꯗ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯋꯥꯍꯩꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯍꯩꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ right ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯋꯤ ꯃꯥꯅ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯄꯣꯜꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯂꯕꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯠꯅ ꯄꯥꯏꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯤꯗꯦ ꯅꯥꯎ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯦꯞꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯔꯒꯤ ꯐꯝꯕꯥꯜ ꯁꯔꯒꯗꯨꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯦꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯈꯨꯃꯛꯗꯨ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯕलिꯗꯥꯟ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛ ꯃꯥ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯂꯣꯝꯕ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯏꯁꯣꯔꯅꯦ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯛꯑꯣꯡ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯦꯝꯕ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯃꯍꯥꯛꯇ ꯃꯇꯝꯅ ꯕꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯉꯛꯑꯦ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯏꯁꯣꯔꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯤꯟ ꯁꯤꯠꯄ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯠꯂꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯑꯃ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯞꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯞꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯅ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯌꯥꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯣ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩ ꯀꯅꯥꯅ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯣ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯁꯥꯎꯕ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯤꯗோ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯅꯝꯗꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯧꯅꯤꯡꯅ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯅꯦꯝꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯕꯨ ꯑꯁꯤꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯡꯗ ꯑꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯅꯣꯂꯨꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯅꯦꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯞꯄꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯇꯝꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯆꯥꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯦꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯂꯨꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯞꯄꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯅꯦꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯄꯗ ꯂꯥꯏꯕ ꯇꯝꯕꯤꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯇꯦꯡ ꯅꯤꯕꯗ ꯏꯀꯥꯏꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯤ Those who are meek, they are correctable, they are teachable, and they seek help. ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯍꯟꯗꯣꯏꯁꯦ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗꯤ
Tabang pan bagloy na nate magi punsi yang Ishwar gi mang Prabhu nangi na mang ay karisunate. I am nothing before you. Aina nahag na ingon pibira ka aran kubam asida. Ay hag na labor ngamba machet amasu yaude. Ay gi punsi asida nahag udaba pap amata laite. Aigi aswan ba nang nakhang daba kari amata laite nangi na manglo na kari kana ko no amam bodu pungan ngan me nangi mafam dadi aduga ai thamoi de kanam ta kangan dana mai thong da mo no ga thamoi akha ba glo na khan ki wakal aduga ma kon thok na aigi thamoi de khan ki wakal sing adu prabhu nangi na mang de a hoba konjel ga chap mane our wordless thought our wordful voice before God. Adu hariba mi asina thajaba sina khange aduna what will I gain if I pretend? If I need help I mating dagar leina aigi soibud oiba target chume ai papi oibagi maram na aingon asibagi mamudo leiba maram na aingon paaki mamudo leiba maram na ai soi karmana sedum thajaba chila ina om seng chila na nang du soiba mali sorgi wahya de kare ai ne budu mai to bahona berne sing that is what we are. We become so defensive. Oh hai boy da hoi ku hai da hoi kai no du toi da ai ngon nang. No, that is not the heart of hariba adu pungning tappa mi amagi thamoi natte. Thada bisil ina omana laga. Thada bisil na nangi punsida asisi ai upu phang. Sure in mat have matam asi nu pass in the how should we do? How should we respond? Nate. Ma'am di adu pungning tappa mi maong natte. Krama ekoina utkeda wase. Thada bisil na thagachari. Aigi aswan ba urakan nang ingon habira pukida magta. Ai da magta prathna tobe. Karmaina nang ai mating pangbido ngani. Ai mating pangbi. You see? Auda toy do kaina. You are recognizing your poverty before God. You are recognizing your sinfulness before God. Isori mang nangi liar ba masung nangi pap adu nasana yazabane. Adu da tawdo kaina adu dane Satan mighty vis. Satan pam punsi na dito. Satan karma punsi pame. Pap to boy bata ko nang nangam gani ne si pap se. Nang nupa na nupi tho nang nangam ni kamte mating darkar lai nang si har no mi gana kai kari kani adu da ngak ne sinu marung do laiba mi sing asina ma khoi pap sing do thaja bichil inaw sing haidok ta bagi maram adu pap to matam da sinupta hen naksin bagi mot thaja bichil hen chen bagi maram adu ngak ne they think somehow they can do it on their own. No, it's not. Ngamoy. Sumo ngamoy. Satan lagi lak pachin thibi ne do. Isora gi nate. Isora ndi kare. Si. Chris getting tholi ba ka. Tabang pan bagi organization sing khena ba adu ki mati khene. Na mamangi no magin khar diaw khar adu amukhan ningsing ge. Organization acho ba sing asina si mogi reputation ma sem na bagi da makde ke dewe. Mogi askhoi ba sing na kupsana ba loina mag hone. Aswan basing kupsana ba honay mogi employees singi mogi director singi aswan basing kupsana ba honay aduga non-disclosure agreement NDA sing sign to no taon la kan loin magtham ningam sing wanang gida magta adu Jesu Christ na marketing thole box the higher the riam tanate nang pap chen bra nangi paule hai ba khangi nang ai gi I want the pap sing do puro ai sing dok pi ge ai kok pi ge aduga ai gum nang hen ge adune Christ is not ashamed about our sin and weakness. If we bring that to him, he is ready to forgive that and cleanse us from that. Adune 1 John pandu ama padamapan kay koi pap sing hadok char but ibong umang kokpi na ba khakta na te mai thasabi ya ba sengdok pi na ba gidam kay dagi phatta ba khuding magtagi. You see, this is how the kingdom of God works. Asumay isorgning thole ba thabok sub adin nate pap kup sing no chile now sing pap kup sing no isorgi mang na pap kup sing no nang ngam ngai wakal khan ngam moy adu gidam magtane Christian ale ai sidale ai nang giding thone lao adu karmay lakni prathna da magi wagi pa adu mana pinabi krumagi misingi mapala. Ay yasun malay ay papi ni ay yasun malay haba khuding magsing na pung tapaklo na thajab pap sing samdorok matamda low gani wakal khan gani punsi chang yang gani adu pung tapak mi magun adu katanate they are not only correctable, they are not only teachable, they are not only seek help, they are
aduna kare asisina makhoi ngonda tarok mi adu aikhoi ngon tarok matam da puning tapa amone khoi hinga do mong dene adubu puning tapa sing aduna atopa mi sing asona musung pap ubu matam da karma ta ubani Jesu Christ gumna they are compassionate and passionate and patience with other atopa chilna ina ai nungsi chilna pap tarok matam da haiba pap adugi matang da Ichil now the boon nungsi. Papa the tukachab over tax, ichil now the nungsi bagalina, high pap or the talk never get the mating pang of a kankan glun. I know one high hagrabunat adunate. Ichil now, Kermani in a mating pang be. Kermani in the prath not away. He should Kermana do upon Galatians chapter 6, verse 1. Galatians 6:1. It's a little sir. Currently, Papa have me with Parvati, Tawagi me over Nakoina. See? Bookning Tapa Galoinana. I see Gumba me Sibuchin Katpiu, Nahak Pusut him Danava, Nahak Nasat Sexil. Bookning Tapa Galoina. Come on, another day. See. The father papa took a generation, but nothing. I'll do my Aduki send point to Ginate. I know the hen saying, I do you walk along the Luna Tilaka to Kermai Lakani. Prabhu, Kerguman Haki Tozal, and the boy target. I say it's now not Tariba pop, I see the Aitaram Bayab. I do Nangi Tozan able pop even. Nangi Tozan able can be even. I know the oil punsi say, I need Chako Seriba saying Punsi Chako say, Nangi Tozan. I do I get now the pop the tar. I was in a beaver pop to the Mapung home. You see the difference? Adu only and only then. Nekupungja adu kaktangda. Pap ta tarbichil ina aduglan pap adugi the mak kapmin na bangamgani. Chatmin na bangamgani. Miwangang na banate. Miwangang na banate. Maramdi. Puning tapasing as a papki mamu kanglaba papki pangal kanglaba amasung masagi aswan ba kanglaba isorgi mating kanglaba missing ne aduna ichil na papta to papta tabo oiba target papta tarbi ichil inaw do mana mikupunga sa mathau tari se isorgi pangal ni isorgi thousal ni kristagi nungsiba ni kristagi mating ni aduna ai khona khangdi marandi adum hanandang amasung ai isor na papta kan bibuna tro I couldn't do pop couldn't make it sargadi insurance in the product over target. That pum data can I question that. Pop the book couldn't sargadi say in the color over target. That pum target can I quim. We know this, right? Narang pop to give a can I quim. No, Narang to Christian. Nasi Sunday no meaning, Christian, a shame no meaning, holiday. Pothaba numine Tadabing Pulu Hallelujah Amen is a secret as I say Pazapa Sacre I koigi pap yami magi minung sin heli yaman tamoy makalalam na sacre now nasi papa ru kan ale adu target koi wakal na koi thabak na koi pap tawe adu koi yazabuk na adu ai koi mateng pang ai koi na pap tawe matam ai koi na isor dagi amasung thaja bijil na sudi expect taw se karino mateng kopi ba chanbi ba right now papa do kai haini sanu hai bana te papa do kai sunta boy na treat taw hai no we should treat sin as serious as that lum na adu ka lu lo do ne pap khudi maram adu na Christ heart khibne Adubu, kaya mahal na ako na expector siya. Kopi ba, chanbi ba, masung mateng. Adu ako na expector boy pa tayo. Marami adu na ako na mathaw tayo na kang siya. Tasap sila inaw siya piba mathaw tayo na dito. Church discipline tayo miya mo to. Church agi inthok na ba, kauthok na ba natin. Tasap mayam amagi konsen biba do mga laakanda nahak pap se tau kray sorry mag nang na tau kray se pap ni adu ai khoi leri na ko mateng pangino Krista leri ma ki thauza aduna na ha ki mateng pang ngo hum so puning tap pa mi sing sina kui na khang bi we sing wa lan awa ba khang bo oi ba tar ge su ma khoi khang
Lana Ming Taizil Lapagi Mam Awa Kang Boy Batargas Moy Awa Kangi. Can I Chrissy Yanga? I don't Mahoi Tamo the later Bamadi can have that target, Laman Kumbagi Tamo in Makoi the later. That's a bit in house in Punging Tapasing say, Isor Jesu Christian, I couldn't be Kibodin, Christian, I could pop pick Hibadukarino, I couldn't say Sakudukarino. It is well with my soul, Hanakusapado. Harazu Itawai, Karikari Pop Kopi Bagi Wakan Kalubada, Gaya Nungai Jakrabano, Tankai Kopi de Kari, Pumko Kopi, right? Nangamazoi Papu Christian, Christian, even Pam Kopi Zikari. Tang hai de lolo me kopi kramai kopi kau thok pa makai kopi kramai kopi nikada ko yeng bagi mapal aruba samudra da man lang thabi aduga lasolo ise de kare thak ise masingda nong pok te gi nong chup thap na bugum na hak na gi pap adu lang thap na han bi right adu mana ko kopi chumi ko e ko di kare da baki se le na khoi asigi tangi asigi pungda nang smai ngon yeng gi ba Sigi wa ingon the high giver. Sumaning on the Nanga Kiva. Now, Gospel Community Church members in the Asigi Panan season of Noyam Kanga money. I don't know. Can I get a milk to go in a Baki Rido? Taunava. Right? It's a dangerous thing. Christian, I could pop to copy because of the copy, but the hallelujah, amen, right? I don't know if has a bitch now, I quit the sweater kiba, do the ningsing a glade with the Kashuka de Bunaganba. Chris Nagoi Papa, people in the Gary, Harrow Bogle and Mau Tagatpa. Aduga, how is the Chamana to Bugimo, Tasa, but announcing his sweater, meaning Katan Soikiba, Salam to Hodova, self becoming never the Kara Yamin Hodova, do they get the photocop of the Karatina Kapirapa, do they get the Kara Chay, the Kiba, the Kara Semurakiba, Kuimo sing, on why Matang, Igi Matamzula Kenny. The Christian Punsina Theatre. How the still announcing Nakoi Nato Crabba, I couldn't talk about the Christian cow crabba, I could to Chris Lagimata Tamuna, I could a sweater pussing to cow talks, Laman Kumbagi Waka Lagum say. Mam the Kari High, Laman Kumba, I could get out the Roman chapter 12, Laman Kumba Aigini Prabuna High. I in Matiko Potagoni, Hari Badu Bungning Tapa Tazaba, Asina Mayek Singna, Kangi Mayek Jumna, Kangi Adunakadawe. Lan awa kang boy bata su Prabhu nang na kang be nang ubi nang wona sinazare Mari su be punta pasing sa They are not easily provoked but easily pleased. Punta pa missing se Fuse nothing was. Maggie fuse get away. Lord help matamda. Get away fuse. Matat pada get away. The whole household. Mummy. Porcupine nete. Sabo. Aduga karihani. That's when kang palika te binate Christian. Asigi pung tapa missing. Katang thing be at the tassel leg lady mo. Adi katang we are the back the peng to sound of an iraga labor. I with carry hiney. Thing be the trip I sat to put them like no tokola I took like a thing be going to kind of hope I want to kind of hot the nangi position one I position one yam I put the quillian I put the lace adun. Sigo missing a carmanaging to act of behind high or betargadi. Pop says him documatum the ma hoy hand lotion kigani. Adubu, Magi Pop, Sem Dogla be me to the thank you that's in the high craga, Magi Tamo the media a swimming irregular in man sem with them. Asigum missing say, what is Hanabamatam the Tamoy Kaiban Han missing? Asigum missing say, is very wagging upon the land, a swivel some sabota regasu, Kapanahan missing. Jumna Kapanata. Self pity. Hang it over this. I managed Honzaba, I owned the directly, I owned the hierarchy, I give me the Sigi Minko, we music and Katang Luba Mingam and Gozer, a park horns, I owned the Sierra, I owned the hierarchy, Katang Luba Mingam Gozer, the Adugi easily provoke. Adubu, a sing, Tazabasing, Hybrid, Puntapasing, they are not easily provoked.
ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥ ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯥꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯐꯠꯇꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯠꯇꯦ ꯆꯥꯔꯜꯁ ꯁ꯭ꯄꯔꯖꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯋꯥꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯛꯀꯅꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯔꯥꯎ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛ ꯅꯁꯥꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯠꯇꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯪ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ You see, the spirit of poverty, the spirit of lament, ꯇꯦꯡꯊꯥꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯋꯥꯏ ꯇꯣꯟꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯈꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ they still don't know the me. They still don't know the me that I know. ꯌꯥꯝ distinct ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯩ ꯈꯛꯇꯅ ꯈꯪꯕꯗꯣ they still don't know. ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ almost most of the time they are right. ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯇꯞꯄꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯂꯥꯟ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯁꯤꯡ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ first they will search their heart ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯩ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯩ ꯄꯥꯞꯁꯤꯟꯕ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯤꯃꯤꯅꯔꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ first check ꯇꯧꯅꯤ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇ ꯆꯪꯒꯅꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯑꯩꯁꯤꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯤꯡꯅꯥꯎ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯊꯅꯥ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯌꯥꯝꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯅꯪꯅ ꯈꯪꯕꯤꯕꯅꯤ ꯋꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯩ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯪꯕꯤꯗꯕꯅꯤ fine it's okay move on ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯃ ꯃꯤꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯅꯔ ꯈꯟꯅꯔꯨꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯣꯏꯅꯣ you bring unnecessary disunity in the body of Christ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯨꯠꯄꯨꯗꯤ life is too short for those things ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯗ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯔꯝꯗꯤ we have main thing right follow Christ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯇꯞꯄ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ main thingꯅꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯇꯞꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯇꯦꯡꯊꯥꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯇꯣꯟꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯧꯅꯤ we focus on this ꯑꯁꯤꯗ focus ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯣꯏꯁꯦ we are not easily provoked ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯥꯎꯍꯟꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ easily pleased a simple thank you ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯗ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯏꯔꯣꯏ ꯂꯣꯏꯕꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯇꯞꯄꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ they have their confidence in Christ alone Philippians chapter 3 verse 3 again totally contradictory kari hai believe in yourself no Philippians chapter 3 verse 33 da kari akhoi je kanana akhoi karam makhal unkapana Christ da thazaba tham mising da khoi da nati ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯁꯣꯟꯕꯁꯤꯡ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯣꯟꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯅꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯄꯤꯅꯕꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯆꯤꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯦꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯕ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯒꯠꯇꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯎꯕꯤꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯅꯪꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅꯦ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯅꯥꯏ ꯀꯧꯕꯤꯔꯦ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯍꯔꯒꯤ ꯅꯥꯒꯔꯤꯛ ꯀꯧꯕꯤꯔꯦ ꯑꯩ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯆꯥ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯦꯞꯍꯟꯕꯤꯔꯦ ꯄꯥꯜꯍꯟꯕꯤꯔꯦ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ You see ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯐꯠꯇꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯑꯩ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯙꯔꯃꯁꯦ ꯃꯅ ꯆꯥꯝꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯅꯦ ꯑꯩ ꯄꯥꯝꯕ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ That is how this man worked This is how we should live ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯅ ꯍꯤꯡꯒꯗꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯨꯁꯤꯅꯦ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯔꯛꯇꯦꯒ ꯉꯥꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯦꯒ ꯁꯂꯥꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯦꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕꯗ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯇꯧꯏ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯇꯧꯏ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯏꯁꯣꯔ ꯈꯨꯔꯨꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯩꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯩꯒ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ you miss the point of the worship ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯃꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯋꯥꯈꯜ ꯀꯌꯥ ꯈꯟꯗꯕ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ soꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ how do they show their confidence in Christ alone by being sensitive towards other and not self Romans chapter 15 verse 12 yes Rome 15 Sorry, papadaan ni 15:2.
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯕ ꯃꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯐꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯄꯦꯜꯍꯟꯁꯤ. You see this? Uiko. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ we are very self-sensitive. ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯉꯥꯡꯉꯛꯏ, ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯏ, ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯂꯛꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯁꯤ. Again, Martin Lloyd Jones 하이브도 해나 뻔 아이 그것인 겁니다. 그러나 아이 아시도 하이. This self-sensitivity is a curse of the fall. mayamna ai matangda kari hainagani, mayamna aibu karamaina ugani, mayamna aibu karamaina yengna khigini, mayamna napal samna ngai boy badagani. Aikhoi isana kaino moina khanjibagi maramna मीसिंगना आइखोइगी ईश्वरना आइबु करमाइना येंगबिरबगे ख्रिस्टगी मपान आइबु करमाइना खनबिरबगे अदु नतना मीसिंगना आइगी मतांगना करी हाइनरी करी खली कमाइना खंगने अदुगो आइबु खुदुम सिंदो करी आइबु हेन वांगहननिंगबगी मरमना ngakतने आइगी द मतांग अफबा ngakत वारी साननिंगबा आइगी मतांग द निंगथीजबा comment ngata taningbा अदुगा करे feedback ta ताब ओइबा तारगसु encouragement gi taningbा discouragement केम तानिंगदे इचले नाउ सिंग let me be clear on this asi yamna make sing ईश्वरी वाइदे अखोइ पापिने अखोइ पाप चेले अदु अखोइ पाप तोए अदु मिसिंग अखोइ मतांग वारी साना मत अफबा ngarga साना फतब जुम अदुम यारगनि करम कांदा मिसिंग अखोइ मतांग अफबा ngata ngakने हना हाइब ओइबा तारगदि सरगा यारगांदा Even sir, you mean a papanihan harpo matam dasu, nang nahan kasi yazor adu matam dede. Ay sana si yazor. Or sir, gabo kwadi nga gusto ay ne. Jesus Christ na magi hingbagi lupa pira pumunta pero ay pang matika nang ginahan hayo ni koina. Why? And then I don't deserve that. Aran ko pang pang matik jaba nate, isorgi yatang tuga miya man isorgi ning tulaba ko kumain na sang duno. Adu asli yan ang po anisude. Adu ni koy punse. अदुग हारबसिं मिसिंगसे पुनिं तपसिंगसे मसाना मसाबु याम लुना खनजब मिसिंग नते अदु नि अतोक लुना खन मिसिंग रोमी पन ट्रांस त करे करे नकोना साना नसाब अथोइबनि निंग अमन अमबु अथोइबनि निंगना दुन इकाइ खुमना क्रिस्टियन गी पुंसी से पुनिं तपगी पुंसी असे आई यामना फाइदद नते आई याम मरो नते सिगिस इनावसे मरो आई ngondagidi Mr. Hongba or Chalbisen Maru. I see Pangado boy Batars, Mag is see now in Pang, I see Pangago Hargo boy Tari, Malo is in Kujalate. I know Pangado would target Pado, Autopicilina, one Pangi boy, other than a mag upon the temple over the Pro target. I give him it's no Pahan, I net of Wamba, Tabama, Nanga to be targeted in half. Church lak matam da karamba phamam da phamali karamba maong da cha yelai karamba makhali glass da cha pire karim da ma khande karamba makhali thabak pire khande is kari ko chu dai na na lag ai would phan thangoi seriously kari parking seno kari ai bu washroom seng do ba ai bu seriously now I ko church no asidi matam kharagini Church kara dedi awang phom phaman de habi church ka lepa missing le and it's sad point pa missing na de Christian no de bagi maram su ogni awang phom le te anem phom le tai bang pan bagi jaga ama hekta da Eiffel Tower gi maton da pham gera aduga kari hai kari Dubai le khwadi wang building do Burj Khalifa bra adugi maton da pham gera aduga khwaidagi nemba makha phamgi Himalaya gi maton da phamu gera Jesus Christ the laikraba thaja kraba khudimok sing the Christ glona isorgi yet thang da phammag laikraba ngakani they know that makha da phamgera mathak da phamgera adugi amor pham da phamgera anan pham da phamgera adugi AC leiba ka da phamgera asaba ka da pham khenaba kari amat laite they know their spiritual reality they are reigning with Christ in heaven and that's it. As we now saying, I quite important question at the example of my how's it talk about them that quick mark now sorry those are talking with the video I quit me garin I got in Tom handler now I got in Tom Matam the Manipur travel agency me I'm talking to lep with them lepo now she talk I see grand color
Gospel Community Church mathangi Sunday isor khrum lepkadra lepoi isor atoba pastor madum pubirakani adum singdum selaga dum lehauni aigi nupi so agi nupi andum lehauni aigi icha when dum lehauni imai pa dum lehauni ministry ma'am makha andum chathageni adagi auto thobus dum auto thor dum laini adagi service to mi service to dum laini. No one cares. You see, I'm not important, neither you. Kanthate ai yaw bai gospel community church kara phai nate gospel community church yaw bo phangi ja si ai laibak phabane. Gospel community church ai yaw bo gi demang isor thaga nate gospel community church nang ma sung yaw hong isor thaga do. Gospel community church important oiba ama khakle Jisu pastor nate deacon nate guest preacher nate marup mapang kanamta nate members nate Christ. So welcome to the community where everybody is nothing and Christ is everything. Asini atopa singbu mangna tham ta thazbisil now sing na puning tapamia thazbisil now manangi asoma sing semdok matamda nakram haina react or response nangi response kramai tabuge na ki pap ki matang na Christ gi mang isor mang na ki punju thamakanda na ki pap ka nang leine ba mari do karino nangi pap ne lotsil laga nangi pap ki michang sang leibedura dragon isor gi mang nangi pap do putho aga nangi asom khoi mok sing adu isor gi nizra ga thaja sing gi nizra kanda mating ni bna oiber ado thaja bisil inau sing na sebok sembo oibe na disciple to sing or evangelism to oibe na to thaja bna chil nau sing aduga Akankanna Tobra. Are you doing that in perseverance? Are we discipling in perseverance? Are we correcting one another with patience and with all gentleness? Tappa ingba tappa amasung Kristo thazabaglo na akankan magaluna nanga masung ay akoy amaga magsemgat na river sagat na river. Asi high grab ni ma low de. Ado na ito roy. Natin sila lang sing. Nangamasung ay na papik pun hong kumatamda matam mayam changba pap single. Jesus Christ na ikon ihana na tawong amdu matam thalok piram buoy batagay hoy kamay taramne. Harba do hoy mark layer do ko kalonat. Akangkan bada ing tapaglona na thalop singbu semdok na ba. Niso Christ is na khaktangi thaza phamla. Na ki mamal du kanano Christara nahakla. Nang to bunga masing dura or Christian to krobasing dura. Christian pala oir badura nang na oining badura. Tino na si ako ukal kanse thajiba ai khoi gi confidence se Christian ai khoi da mag to bi badune. Hai badune. Adu yang Jesus Christ na kare hai. Yaiphabane katang kaude. Yaiphabane oibogi maramdi he entangled that with a promise, right? Kare hai. Wasak pudule maramdi makoina malem asi pangjagani. Yamna chaw wasak pane. Karino du oiba taragadi. Karino karigi the magtano puning tapasing sin tayong pan pangjagani han haina haise prithvi lona makogi nama panjalani haibra. Prithvi pata giming na hojik maktinate. Adunate maru ina haise. Oigani so the prithvi ai khoi gi oir maramde asigi taibang pa de khogi ipai sori taibang pa le Christ gi taibang pa le Christ gi ning tholebak amukan mang anirixna lak matamda asi Christ gi ning tholebak ogini mafam mas de khoi amuna lak ai khoi magal na pa mi gi au asi ai khoi gi oir asi taibang pa se Christian sing ni pungning tap sing gi ni so ogini adu hojing matam karma khoi ngani hojik su taibang pa je khoi gi karma in what sense mamin thaja grabe til inausing I koi asi pungning tap missing asi they are not very fast to complain but very fast to contend. Complain thong na biam ni yang mana te du pen thong na bi thong de yam na yang ba missing ni. Adu isor na khoi gi pam maram di ibungo mangna pina bi bo khuding mak sing adu da ai khoi pen thok pokol na punsi hing ba oi ba ta ga di ai khoi harau gun ai khoi nungai ga ni kanam ta hai bi di ek puning tap tab sing de makoi thamon de leibase kaino ai gi nu bikai ijagi ai gi khudi mak sing da nakan lebi lon khopchen na bagi de mak to hona bane they grasp things lon mak ta
aduna mayam lebo obita hen na pame hen lebo obita adu hen na pame aduna kan ok pukare mata adu pungning tapasing na asina di makhoi gi matik cha da sing sense of entitlement machet am mata leite aina phangbo da matik cha na ina ekoi phangbo matik cha ba kari am mata leite ekoi phangbo da matik cha ma khatang le norok siba adu ko Jesus Christ gi mapal ekoi matik cha da mong khoi kan bir kan ekoi aran ko pine bir sarga pine bir adu khang bana maram orga prabhu aingun pine bir chak pukham horen gi numidang ekoi tum go phamung khudimok sing ekoi phangbo da matik cha ba amata nang na pi nang thaga contentment. Puning tapasing ase. They are defined by gratitude and not grumbling. Thagat pa. Murmurum somna na ta. Hamne harba khuding magsing aduna harba khuding magsing adugi sense adu maram di taibang pan base ishor gi ne nongman tra ga nongma di ai khoi gi oi ga do dum leire hojik phangda ba de ha leite aingon leibu khutimuk sing se mani pibagi maram nani man pibi khara do ode harau gani mateng darga leibo ta gadi ni gani ibung among da magi mi sing de thajib jil ina sing si ubra puning tapasing sen tapang pal phangba ma ong se puning tapasing sen pura world christianization na te kersu har was christi gi wasak ne tapang pal khu gi Christabu thajib pa magi tung in big pa aduga magi mataw lo puning tapasing oi bagi maram koi mag thajaba thajaba marup sing yauri na hoi arobo oina siara kan ngasing matam sei lusin ge kariguma puning tapasing asina taibang pa se phangdo oi ba target aduga puning tapasing Jesus Christ ba conveying pumsung prabhu oina thajak mi sing oi ba target de Jesus Christ ba conveying pumsung prabhu oina nahang na thajaba maram na taibang pas da nahaki oiba phangpham thokpa kari amata leite taibang pa se nahaki oida ba targati norok nahaki ne adu mar haiba bu punsi sing ngasi gi mitan nahaki punsi da oi thokpa yai nahaki thawai lai ba sung nang tobang amda khudimuk sung na khangjaba go lonena Christ da gi mateng loba gi mapana pap da gi pung hong ma bu thajaba gi mapana masih kan Kristus lapi, papa pun yang hongge, Kristus berhasil. Aduh magi thawai ikut galgonya nangon pibi gini pun tak, aduh taibang palas ini haki oi gini, ekoi gi oi mina gini. Thada kerja marup sing, thada kerja gi nung sirba, cilin housing. Ekoi dagi Kristus na pam, aduh puning tappa pam. Panggal ni jepuk lena puning tappa ki pun sirba koi hings. Ishorda thajak ra pasil na khoi ki marak pranados pai sor nahak nai khoi bu pa ma puning tappa se yeng bu matam da prabhu ai khoi nahaki na mang di kai prabhu ai nahaki na mang di kai maram de yam matam da asigumba thak asdagi aduk matik ta ni hingi Aku takut Jesus Kristus kita makta. Maram desi ayah thada di madu mak I mapana khoi aswan sung pap sing kupsan biri kok biri aduga ai khoi kita makta mateng pang nam kita makta mahak lai hai pad. Maram ni Kristus kita mapana kita punda lakse prabhu ai khoi pungning tap hena tambiba. Bukchel tap hai Kristus Yesu. Na kita na ai khrob ai khoi bu na ki bukchel tap pu hena tambi. Awabana. Nungai bana leite bana lair bana na ki wahai na kebu no lokan be aduga Christian ha klona taibang pan ba taibang pam sa ai khoi gi oidana na ka pan min na bagi nami adu yeng jaba ko na no mo hingba mi pal da pung ta bagi punsi hing jaba da khoi mateng pang be kulim sing sing pan la ga wang sne khoi na nem sna da ai ha ga nem sna Jesus Christ ngi ni sai bani amen Jesus Christ ki thosa mapai sor nung sum sung thawai sang bilona be badu puning tap thajaba sing gi mathakta hena mateng pangbidana Christ ki sakta mon top mongda panga pin bi bilona na nasidagina lomna da matam du phawba leng dana lepi orsana amen